Zovem se Mustafa Forić. Po zanimanju sam diplomirani pravnik. Rođen sam 1929. godine, imao sam 1992. godine 62 godine. A radio sam u GIH-u Mrakovica Prijedor cijelo vrijeme. Bio sam član skupštine opštine Prijedor, bio sam jedan od priznatih ljudi u Prijedoru. Moje ime je Jasmin Kaltak, nadimak mi Kalc, rođen sam 1969. godine u bivšoj državi Jugoslavije, sadašnja država Republika Bosna i Hercegovina, opština Prijedor, selo Raškovac koje je udaljeno 1,5 km od centra grada na putu prema gradu Bosanskom Novom. Srednju školu sam završio u Prijedoru, Esad Midžić mašinska škola, smjer rudarski tehničar, gdje sam išao 3 godine na praksu u rudnik Ljubija. Poslije toga odlazim raditi u brodogradilište 3. maj u Hrvatsku, u Rijeku. Zatim se vraćam kad je izbio sukob rata u Hrvatskoj, vraćam se kući u Bosnu i Hercegovinu i zapošljavam se u Energoinvestu pred sami rat i radimo na trasi dalekovodne mreže između Knina i Bosanske Dubice. To mi je bio posljednji posao prije agresije na Bosnu i Hercegovinu. Zovem se Mahmut Hergić, rođen sam 1963. godine u Prijedoru. Potičem iz stare prijedorske porodice. Moj otac, moj did rahmetli, moj pramdid, moji preci su rođeni u Prijedoru. Jedino mjesto življenja nam je bio Prijedor. Prije rata sam živio kao mnogi naši sugrađani. Radio sam u Prijedorskoj pošti, vodio sam financijsku operativu. Bilo je lijepo živjeti. Oženio sam se, već do rata sam imao i 2 djece, Saru i Belmu. Izgradio sam kuću, napravili smo kuću, supruga moja i ja. Živili smo lijep život. Imali smo dosta prijatelja, družili se sa prijateljima, izlazili, teferičili, hodali godišnjim odmorima, po morima. Uglavnom, bio je to jedan lijep život, onako stabilan život srednje klase, ni pretjerano luksuzan, a ni oskudan, onako kako je bilo najljepše. Ja sam bio u teritorijalnoj odbrani kad je bio taj napad na Prijedor. To je bio pri vojsci i mi smo imali dežurstvo. Dežurali smo po nekim slučajima, šta ja znam, te neke paravojne formacije, ne bi upale u Prijedor, i svi smo bili za to. Sastav je bio, svi su bili muslimani, Hrvati i Srbi. Svi smo bili za to da branimo grad naš od bilo čega. Početak rata, sami početak rata u Prijedoru je počeo 30. aprila, kada su srpske snage nasilno preuzele vlast u opštini Prijedor, ograničili kretanje, postavili checkpointe, znači gdje su zaustavljali ljude, pretresali, pregledali, timisali, vraćali, nisu dozvoljavali da ljudi ulaze u sve važne institucije prijedorske opštine, SUP, sud, poštu. Ja sam ostao radeći u pošti zato što mi je posao bio dosta osjetljiv. Pod mojim nalogom su bili svi novčana gotovinska sredstva u pošti. Imao sam sve ključeve od svih trezora, bili su to velike količine novca u pitanju. Jednostavno, nije to bilo tako baš jednostavno da se od mene to preuzme preko noći, pa smo jednostavno igrom prilika morali držati tu. 30. 31. je bio napad na Prijedor. I onda su oni rekli da mi donesemo to naše naoružanje, vojnu opremu i da razdužimo. U tom mjesecu aprilu redovno se
odvijala te kao školske nastave, ali je sve to bilo pod strahom nekim. I sve bilo napeto, sve nešto vislo u zraku, osjećao se čudna atmosfera, miris zraka. Tako dan po dan, poslije 30. aprila osjetilo se da se priprema nešto loše u Prijedoru. Puno je ljudi u tom momentu napuštalo Prijedor, naših Bošnjaka, muslimana. Ja sam isto razmišljao i razgovarao sa ženom, no međutim bilo je to teško izvesti. U tom momentu i ja sam bio dosta zaokupljen radom i malo i ograničen s tim da bi mogao napustiti tako lako Prijedor, broj 1. A broj 2, tu su bili roditelji koji su već potrebna im je bila i naša pomoć i zaštita, kako moji, tako i od moje supruge roditelji. Svi smo mi, očekivali, ajde, neće valjda se desiti to najgore, valjda će ljudi se urazumiti. Nisam znao da će biti rat. Imao sam puno kolega i drugova, razumiješ ti, Srba, a nijedan mi nije rekao šta se sprema. Imao sam svog šofera koji me vozio, bio je Srbin, ali mi nije rekao ništa to. Mi smo bili strahovito, našto muslimani, mi smo bili uspavani. Ne znam kako, ne znam zašto, ja mislim da je to bilo previše vjerovanje u tu njihovu dobrotu, bratstvo i jedinstvo, a u stvari ta sama priprema tekla u svem tom periodu. Na kraju sve te naše nade u nešto dobro, da će se to završiti bez zla, pale su prilikom napada na Hambarne koji se desio 21. maja, kasnim popodnevnim satima, da bi se sutradan nastavilo napadom na Kozarac koji je definitivno uništio sve naše iluzije. Zatim 23. ili 4. maj srpske snage kreću u obračun, planirani obračun na mjesto Kozarac koji se nalazi 12 km od Prijedora na putu prema Banja Luci. Srpske snage su također postavile ultimatum mjestu Kozarcu, to Kozarčanima, ne mogu sad tačno sjetiti koliko sati, ultimatum da predaju oružje. Da li je bilo 11 i 12 sati, ne mogu se sjetiti, ali glavnom u toku dana ili blizu popodnevna je bilo da se preda oružje. Pošto muslimanske snage to odbile su taj ultimatum, kreće također 72 sata unekrsna artiljerija tuče i bombarduje mjesto Kozarac i njena sela kao što su Kevljanje, Trnopolje, Hažići i Bešići i Brđani i da ne nabrajam dalje. Također svaki između 25 i 30 sekundi je ta 72 sata padala, znači svaka granata. Tačno mjereno vremenski sat. Mještan Kozarac pokušalo da zaustave srpske snage. Prvi dan su i nekako odaljavali tim napadima, međutim, pošto je komandant Banjalučkog korpusa Zaljaja, kapetan tadašnji, vidio da će imati malo jači otpor u Kozarcu, poziva u pomoć još određeni broj jedinica Banjalučkog korpusa, srpskog, naravno, gdje dolazi uz pomoć tenkovska jedinica i gdje prvo padaju sela od Omarske, pravca Kevljani, Hažići, zatim gore Gornji Donji Jakupović i kasnije Kozarac. Tu nastaje masovna ubistva, silovanje, u toku ti par dana pljačkanje, paljenje kuća i tako. Kad je započelo, ja i žena i dijete krenuli smo, ne znamo ni mi ko smo krenuli. Međuvremenu trefili su nas vojnici koji su krili lice od mene i strpali nas u traktor i otjerali u Kozarac.
i tad su nas rastavili. Nju i ženu i ćer su otjerali u Trnopolje, a mene su otjerali, razumiješ ti, u Prijedor, u logor, u keramiku. Ja sam se brinula šta će mi biti s ocom, s materom, s sestrom. Kćerka Mustafina koja je živjela odmah blizu mene, na nekih 200 metara od moje kuće, bila je tu udata, koja je bila u velikom stresu i šoku, jer je njen otac, majka, brat, sestra, svi amidže, sva rodbina, svi su bili dolje u Kozarcu, a ona jadna samo kršla, lomila ruke i plakala, nije znala šta se sa njima sve dešava, nije mogla imati apsolutno nikakvo ni saznanja da li su živi ili nisu živi ili to. 31. maja, tokom dana mi smo slušali radio Prijedor, jer to su bile instrukcije da se sluša radio Prijedor, da svo stanovništvo sluša upute kriznog štaba. Već u ranim popodnevnim satima su lokalne vijesti tražile od svog nesrpskog stanovništva da izvise bijele čaršafe na prozore kao znak lojalnosti, a da građani stave bijele trake oko ruke. Nema potrebe za strah i paniku, a od građana koji su vojali Srpskoj Republici Bosni i Hercegovini traži se da na svoje kuće na vidnom mjestu istaknu bijele zastave. Obavještavaju se građani Prijedora da je jutros uhvaćen Slavko Jecimović, organizator napada na Prijedor, koji je otkrio plan napada na kasarnu Žarko Zgonjanina, zgradu opštine, stanicu milicije, radio stanicu Prijedor i još neke važne objekte. Moja je mama prešla u svoju kuću, stavila čaršaf. Ja sam rekao ženi, nemoj stavljati čaršaf na našu kuću. Evo, ajde, ako hoće da pali, neka pali. I stvarno smo se saglasili, nećemo. Šta imamo mi obilježavati svoje kuće? Jednostavno, to je bio neki naš tihi protest. Ja nisam htio staviti ni bijelu traku oko ruke, jer manje više svaki mene znao. Ja mislim da su jedino Jevreji u Drugom svjetskom ratu, da je Hitler nije obilježio i što su on u Prijedoru uzeli obilježiti nas muslimane, kad su rekli da istaknemo bijele zastave na kuće, da bi priznali kao lojalnost srpske vlade. To nije bilo, to je samo bila fora, to nije to je bilo samo da bi se tačno znalo ko je muslimanska kuća i šta mogu raditi, koga mogu ubijati i šta mogu pljačkati. Meni je to bilo u prvom momentu strašno, čudno. A prva asocijacija, kad sam tu vijest čuo, rekao, pa Bože moj, je li ovo nacistička Njemačka 1936. 7. 8. je li ovo možda Crystal Night? Šta se ovdje dešava? Zašto nas obilježavaju? Već smo obilježiti, jer svi su Srbi manje i više bili u uniformama. Znači, svako ko ne nosi uniformu, znalo se da je musliman. Svaki Srbin je bio naoružan. Svaki je bio naoružan, imao oružje. Sve jedan. Sve jedan pištolje i puške. Puške i automate. Jebi ga armija, razumiješ ti, kamion pušaka doćera, razumiješ. U selo i uzmajte. A koji je god sami bio taj Srbin obučen, sve vidiš ga, a lice mu nikad nisi mogo vidjeti. Nikad, ni ko je, ni šta je. Sve jedan su krili lica. Kada su Srbi došli i istirali smo se iz kuća, rekli da idemo gore, svaki je govorio samo idite gore, pitali da li imamo oružja i to. A bil dotiran na jednu poljanu koja je otprilike bila pola kilometra od naše kuće. Tu su nas sve sakupili iz čitavog naselja. Bilo nas je sigurno 400-500 ljudi, žena, djece i onako okruženi okolo kuće gore. Mi smo tu, te srpske snage opkolile su, čuvaju nas, ne znam ni od čega nas čuvaju. Uglavnom, pošto je taj dio se završavao kraj same rijeke Sane, onda je nekoliko tih mlađih i odvažnih momaka u godinama od 18 do 25 godina tražili spas, pa su skočili u vodu i
polako otplivali, pošto nisu Srbi mogli doći, normalno nisu im mogli opkoliti Kresani, pa je to bio eto neki spas. Meni je jako bilo teško kad sam vidio svoga rahmetli strica Šefika, a on jadan onako kako uvijek oko krava radi i to, pa imao na sebi onaj plavi mantil kako se kod nas to nekada nosilo. I na tom plavom mantilu strina mu rahmetli stavila od zavoja, komad zavoja, svezla mu bijelu traku. A on viče, moja Tinka, ti misliš da će mene ta traka spasti? Ana viče, hani Šefiku, mora se, vidiš da traži. A ja ga gledam onako kad smo mi išli, kad smo nas tjerali prema tom platovu, tom mjestu gdje smo se sakupili, ja ga gledam onako, čovječe, pa to je čovjek preko 60 godina. Ide u čizmama, u mantilu. On je do prije pola sata napajao tamo krave i davao kravama da jede i sad ga vode. Kuda vode takvog starog čovjeka? Čovjek koji je čitav život hranio svoju porodicu, živio onako kako je mogao živjeti i sad na kraju njega neko obilježava. To mi je ostalo strašno teško gledati. Pa Bože moj, taj čovjek kada je ostalo sad da u ovoj svojoj penziji, ovo malo što mu je života ostalo da proživi, sad ga neko obilježava, stavlja u bijelu traku i tjera ga iz njegove kuće. Kad su Fajko otjerali, u stvari oni su nas sviju potjerali u logor, međutim pao je mrak, nisu znali šta će sa ženama i djecom, vratili su nas kućama. Poslije određenog vremena se čekali se autobus da nas prebacuju u logore, pa je to došlo, pošto je čitav grad maltene tad prebačen u logore, a nije bilo dovoljno autobusa, mi smo ostali tu čekati prilike 1 sat i po 2 vremena i onda su oni počeli, pošto nisu imali dovoljno mjesta u logorima, vidim da su razgovarali sa Toki i Vokima, onda su rekli da se vrate svi stari ljudi i žene, da se vrate kućama. Poslije su toga rekli da se vrate i žene i djeca. Meni bilo to jedna velika olakšavajuća okolnost da mi se žena i djeca da se vrate u kuću, da ne moraju ići u logor. Poslije toga su došli autobus, potrpali nas i odvezli nas u Omarsku logor. Transportuju nas u autobus i voze nas, čuo sam samo kad kažu da nas vozi u logor Omarska. Što je bilo za nas iznenađujuće, taj autobus koristi put Prijedor-Omarska. Znači da kad koristite put, taj novi Prijedor-Omarska, morate proći kroz Kozarac. U toku vožnje mi smo morali sagrijeti glave dole, ali mi je nekako uvijek oko bježalo, kako sam stavljao ruke ovako, bježalo mi oko pošto sam sjedio do prozora da vidim ja šta se to dešava. I u toku te vožnje stvarno sam vidio da je skoro 95-97% kuća zapaljeno, da su velike pljačke, znači odvoze stolarije, odvoze bijelu tehniku, namještaj kućanski, konje, krave, stoku, znači da li neko imao veliki, manji ranč, sve tu došli kamioni, to se goni. Pošto su Kozarci još uvijek bili oružane borbe, još uvijek bile su grupe koje su pružale otpor Srbima i to čišćenje, a u stvari bila je velika pljačka kozaračkih kuća, tako da se to htjelo prikriti da mi ne gledamo šta se sve dešava. I normalno, ako nekoga nađu živog, ili ga ubiju ili transportuju u logor Omarska. Leševa je bilo na toj cesti da je autobus koji nas je vozio, on uopšte nije imao pravolinijsku putanju, on je išao cip-cak, da ne bi nagazio već lešev koji se nalazi na putu. U Omarskoj u logor kad smo došli, onda smo bili, eto tako, popisani, šta ja znam, i uvedeni smo u jedan podrum od upravne zgrade. U tom podrumu je već bilo toliko ljudi da je već bila gužva i bez nas. Kad smo došli tu, nas je 12 bilo autobus, mi smo digli glave i nama srpski ti stražari pokazivaju da će nas zaklati kao
prstom pokazivio, palcom, prstom preko vrata, ispod brade. I izlazi jedan od stražara i pita tog, kao, šta su oni, kaže, uhvaćeni su, doveli logor, kaže, ne možemo mi primiti nikoga više u logor, pošto je, kaže, sve puno. Sad zamislite, nas 12 ne može primiti objekat gdje se parkiraju veliki kamioni koji voze rudu. Onda možete zamisliti, mi ne vidimo te ljude, pošto su ta vrata, ti soba zatvorene, to su hangari veliki gdje se parkiraju ti demperi. Demperi su kamioni, trakovi koji prevoze rudu. I onda kad ne može nas 12 da uniđe u prostorije gdje se parkiraju toliki kamioni ili rudarske mašine, onda može zamisliti koliko je hiljada ljudi bilo tu. Ovaj stražar sad pita šta ćemo, pa ako ne možete primiti šta ćemo sa njima, kaže kao ono, vrati ili ubijte. Poslije jednog određenog vremena kad se čovjek našao neko mjesto da stoji skupit onako, onda sam počeo razaznavati ko se sve tu nalazi. Onda sam vidio maltene da je tu čitav grad. Strašno mi je ostalo u sjećanju jedan detalj. Pored vrata je stojao Hare Kahrimanović. Hare je bio vozač generalnog direktora u Calpaku. I poznavao sam ga dobro, pošto on bio onako dosta dobrim odnosima sa mojom suprugom. Znao sam i direktora kojeg je vozio Kaurina i za Haru. Hare je bio jedan veliki šeret, prijedorski, svi su ga znali, koji je uvijek izgledao kao Charles Bronson, uvijek elegantno spreman, dotjeran, pa mnogo puta kada doveze direktora Kaurina, ljudi mu prilazili, mislili da je on direktor, a ne Kaurin. I tako je uvijek bilo neki zezi i vičeva na njegov račun, kako je on, da li je on direktor ili Kaurin direktor. No međutim, ja sam prišao, pa Hare, kako se, šta ima? Rekao, Hare, nemoj se sekirat, vidim da je zabrinut. Nemoj se, Hare, sekirat, pa Kaurin je, koga si ti vozio 10-15 godina, je velika ličnost u Prijedoru. Ti ćeš izaći iz logora, samo dok on sazna da si ti ovdje. I on meni kaže, moj Mahmut, nema meni glave ovdje. Ja sam mislio to. Stvarno, da je to samo njegov pesimizam, no međutim pokazalo se da je istina već sljedeći dana eliminisan, znači ubijen je Hare i njegov sin. Nisam znao ni gdje mi je žena, ni gdje su djeca, nisto on nije znao gdje sam ja. Ne znam logo šta vam pričao, ja mislim da je bolje umrti ponovo ići u taj logor. U Omarskoj, kad smo bili 4. dan, kraj same zgrade je bila jedna velika lokva, možda 5 puta 5 metara. Tu je bilo, izgleda, asfalt onaj malo ulopit, pa je tu skupla se voda. Dobili su 2 dječaka, možda, ja smatram da su negdje 12-13 godina. On s njima svezao bijele trake oko glave i kaže, doveli, zarobili zenge. A zenge su bili hrvatski vojnici, zbor narodne garde. Te silne srpske, dobrovoljačke garde, ti silni borci su zarobili 2 dječaka. I oni su njih natjerali da legnu potrbuške u tu lokvu. I onaj Srbin jedan gore, što stoji, drži letvu i na letve eksera. I kada dijete digne se, on ga tuče odozgo. Ta 2 dječaka, to maltretiranje, šta su te djece radili, to nikada iz mene izaći neće. Te njihove krikove, tu 2 djece koja plaču. To su djeca. 12-13 godina. I ja to gledam i kažem, Bože, pa kakvi su ovo ljudi? Kakvo ovaj čovjek ima srce kada može ovako maltretirati, tući ovo dijete? Prošlo je, znači, 4. dan, bilo je baš kišno i onda sam nas utjerao sve u tu menzu. U toj menzi je, poslije jedno sat vremena,
ušao jedan čovjek kog sam ja dobro znao, Milan Ančić. A za njega su govorili da je to njegov bio logor privatni. Iz Omarske. On je bio, prije rata imao je neki restoran, Trijas, poslije je otvorio neku kompaniju, imao je 2 sina koji su igrali sa mnom fudbal, znali smo se dobro, Marinka i Mirka. Onako, ovaj jedan kupio neku diplomu od pravnog fakulteta, tad se bila priča da je taj sin mu došao na apsolventnu ekskurziju i svi su čudili otkud ti ovdje. On kaže, vidite, svaki predmet ima svoju cijenu, svaki profesor ima svoju cijenu, moj otac je kupio meni diplomu. On je poslije pošao raditi u sudu prijedorskom kao pravnik. Taj Milan je ušao i on je nosio nekoliko kruhova i sirova. I onako hodao okolo pored te ograde i primijetio je mene. Primijetio je mene i došao je do mene i dao mi je šnit kruha, onako, možda, recimo 3 prsta debelo šnit kruha i komad sira, ovčijeg i kutiju cigara. I kaže, drži se, Maho, probat ćemo mi, znaš, ništa, sve će se ovo završiti, brzo ćemo mi ovo sličiti vicu neku ćemo. Ajde, rekao, vidit ćemo. Mi smo sjedli na jednoj deki. Moj deđa Rahmetli Miho, Forić, Fajko Ramić, Nerko Radaslić, Sejo, moj brat Sejad Hergić, ja i od zeta Fajke i njegov zet iz Kozarca. Sad mi imamo jednu šnit kruha i jedan komad sira. 4. dan je to, ništa jel nismo. I vjerujte, mi to podijelimo na 6. Tu, eto koliko te zapanite jedan mali komadić kruha i jedan mali komadić sira i vjerujte ljudi da se čovjek od toga najede. Znači ja sam doveden u logor Omarska, gdje nisam primjen, vraćan i u logor Kerder. Jedan od detalja, primjer, radi, kad sam koristio, već sve su bili prljavi, kad koristiš WC ti gaziš po tom otpadnom i vodi, materijalu, papira nije bilo nikako skoro. I kad sam jedan od tih dana, kad sam koristio taj WC, koji je otvoren poslije mjesec dana, taj WC, jer nije se na početku prvi mjesec dana smo koristili plastična burata. Keraten je bio fabrika keramičkih pločica gdje su radnici prije rata koristili normalno taj WC i nakon mjesec dana on nama otključavaju te WC. Međutim, taj WC od velikog broja zatvorenika u logoru je toliko prljav bio da ti kad uniđeš da koristiš, ti hodaš po podu, po vodi, tako, po tom izmetu. I ovako kad sam bio već na toj WC šolji, podignem glavu, bio jedan prozor manji ovako, pa imao ovako kao stelažicu neku, onaj dodatak što ide na pod od prozora. Vidim ja novine. A tad nismo mogli zamisliti papir, kao novine I ja uzmem i ruku, pružim i dohvatim te novine. I sad ja vidim više ne zove se štampane novine, ne zove se Kozarski vjesnik, nego je sad dodato Srpski Kozarski vjesnik. I mene čudilo odakle te novine tu, jednako sam pogledao datum 10 dana stare. I čudilo me stvarno odakle te novine 10 dana stare da su tu. I nakon znatiželjeno pošto nismo imali komunikaciju, oduzeto nam je sve, znači pasoš, lične karte, dok su uzeti ključevi, zlato, pare, znači noktarca za nokte, satovi, sve nam uzeli. Nađe prazanje stranicu tih novina, pročitam ja jedan, pojavili se lovokradice. Lovokradice su ljudi na Prijedorskoj opštini. Lovokradice su ljudi koji se bave lovom, a nemaju license. Nemaju dozvolu za hunting, za lov. To se po bosanskom jeziku kaže lovokradica, znači lov, a pa kradeš, lovokradica. I onda pročita, kaže kao, ako se ufati lovokradica pri ubijanju
srne, jelena, kao 60 dana zatvora. I ja onda sebe na što smo mi spali muslimani, mislim, stvarno volim životinje, daleko toga, ali samo radi poređenja, ubiješ srnu 60 dana, ovamo ubiješ na 1000 muslimana i niko ništa. Ili 1000 nekih ljudi, ne mora biti muslimana, znači čovjek ili ova ili ona. Dobili smo tu kutiju crvene morave, a svi smo bili pušači tada, svi smo duhandžije bili. I sad mi te cigare kažemo čuvat ćemo, mi ćemo uzeti jednu cigaru i pušćemo u krug, znači Njerko, Sead, Fajko i ja, a Dajđa Meho bio veliki duhandžija, on će dobiti, njemu ćemo dati jednu cigaru, on kaže nemojte, meni to dim 2, nemojte, neće nikako. Onda mi njemu da, evo tebi Dajđa cigara, pa ti ispuši čitav cigaru, a mi ćemo jednu cigaru. I mi smo zapali tu cigaru, Dajđa je zapalio svoju cigaru i sad mi, dakle, Fajko je držao u ruci tu kutiju cigara što je Milan nam dao i dok je Milan izašao napolje, priđe srpski stražar i uze Fajke iz ruke tu kutiju cigara. Znači i to nam je što smo dobili i to su nam odmah uzeli. Šta ćeš, ništa? Sjećam se jednom čak da su baš Zoran Žigić da je natjerao 2 rođena brata da se tuku sa sjekirama. Kao jedan drugog, ko pobjedi u tom stilu da će dobiti kao slobodu, da će biti slobodan. Ta 2 brata je bilo iz sela Čarakova. Ja mislim da su se prezivali Hopovac. Hopovac Smajl i Hopovac Enver. I kao da gledaš neki film historijski. I onda nekad sam se kaže, je li ovo moguće? Da li je ovo, ili se ovo dešava u 21. vijeku, šta je ovo? Ne možeš doći sebi da je to, da ti gledaš to, da doživljavaš to. I stariji brat Envere, ja mislim bio stariji, moli tog mlađeg brata Smajla da ga udri slobodno i da će jedan preživsti. Da će on preživsti. Faktički se taj stariji brat nudi da ga mlađi ubije. I plače i odbija to. I Kondić vadi pištolj i Zoran Žigić i uperjeva u glavu jednom i drugom i da kao da će i ubiti ako ne počnu. I tada stariji brat udara pleskom, znači mlađeg brata, i njem neće da vrati. On ponovo njega, u stvari faktički ga izaziva da mlađi brat krene da ga udari. I nakon jednog momenta kad stariji brat ubjeđiva to Smajla, znači Enver kad ubjeđiva Smajla, Hopovca, taj Smajl samo u jednom momentu diže sikiru i udara u glavu tog starijeg brata i znači ubija ga. Ali na kraju šta se dešava, ni Smajl ni Enver nisu vidjeli slobode i ubijen je i Enver i Smajl. Za Fajku nisam znala gdje je, nisam znala ništa o njemu. Ništa. 2 mjeseca i nešto, onda mi je od njegovog rođaka žena u 12 sati noći javila da je vidjela Fajku u Trnopolju u logoru i da je sav poderan, pocijepan. Ako imam šta da mu ponesem odjeće. I ja i smo Adnan ujutro ustali i otišli smo u Trnopolje i tamo je bio striko Meho, on je došao prije onoga Fajke i ja pitam striku Meho, jesi li vidio Fajku, gdje je Fajku, je li došao Fajku iz Omrske, on meni pokaza njega. Ni ja ni Adnan ga nismo poznali. Imao je 34 kile. I bio je tu u Trnopolju u logoru, koliko si bio? 1 mjesec dana. Ja znam, se sjetim samo Rahmetli Nermina, sina Mustafinog, i oni su svi bez košulja hodali samo dolje u hlačama i veliku masnicu ispod plečke.
Ja sam znao odmah drugi dan da on ošao za Umarsku. Jer moj šofer, Došan, Milorad mu ime bilo, a zvao se Došan. On mi je rekao, oćerat je sin u Umarsku. Nego u Umarskoj ne znaš, ja sam to znao. I moraš li ga Došane ikako izveti iz zatvora, razumiješ? Kaj ne mogu. Mogu pokušati, ali ubiće me. Ja sam pokušao da njega izvadim iz logora. Ali njega je rano i nestalo u logoru. Njih je u Omarskoj autobus 57 u tome autobusu je bilo. I njih je, razumiješ ti, milicajac koji je bio u Bosanskoj Krupoj. Uzme taj autobus i oćera u svoje selo. I on je njih sviju pobio. Imao je tada 22 godine starost. Taj milicajac. Kad je njih pobio. Prošlo je nekoliko dana i jedno jutro kaže vi ćete biti pušteni. Meni je bilo strašno, čudno da ćemo mi biti pušteni iz logora. Tako u toj nadi da ćemo biti pušteni, došlo je, došlo je popodne negdje oko 3 sata, pola 4, pođeš i nas prozivati. I od nas 29, ja sam bio jedan od tih 29 koji smo prozvani i tako smo išli preko piste, sad mi ne znamo šta će biti. Da li će mi stvarno biti pušteni, da li mi nećemo biti pušteni. Ali ćemo biti odvedeni negdje pobijani. Mi pošli, on je nas povezao sad malo pa neka barikada, srpska barikada. I odmah je to, ajde sve je to pjano, sve je to ludo, sve to traži krvi, traži da nas izvedu, da nas pobiju i vjerujte da je bila ta grupa policajaca koja je nas provodila, da je dolazila vrlo bliske susrete sa ovima, da je tu bilo i povlačenje oružja i prijetnje jednim drugima i on kaže ja moram ove ljude dovesti žive u Prijedor. Meni nema druge. I tako da je bilo dosta napetih situacija i mi smo došli u Prijedor pred policiju. Mi smo stajali tu možda jedno 15-20 minuta, u međuvremenu, Bože moj, kakve se stvari dešavaju, ulazi jedan mladić u autobus, Srbin. Miljan, mu je bilo ime, preziva se Zubanović. Bio sin trenera fudbalskog kluba Rudara, Zubanovića, i taj mali je bio onako, ja ga znam još iz školi, mlađa je to generacija, od mene puno mlađi, sestra mu je išla sa mnom u školu, i on ulazi i kao nehotice mu se omakne da ispali rafal. U autobus puno ljudi. Eto, slučajno se to. Ali eto kad Bog dragi hoće da svi ti meci prošišaju kraj nas, to samo čuješ da zuji oko tebe, ali nikoga nije pogodilo. I čak jedan taj odbijeni metak pogodi njega u ruku. Opet iste te barikade, opet te iste svađe, daj vamo da pokoljemo te balije, daj ovo, daj ustaše, to treba sve poklati tamo. I dovede nas fino u Keratar. Dođe neki stražar, dade hrpu papira, kaže ovo su vam propusnici, možete ići kući. I sad mi izlazimo onako polako iz autobusa, podijeli smo mi stvarno sve za naše imena i prezimena na tim propusnicama i polako i sad mi očekivamo kako će koji početi. Znate, sve straža oko vas, sve su ljudi naoružani, sve to. Ako možda niste htjeli da oštećaju autobus da nas sad ovdje fino likvidiraju. Mi izlazimo onako bojažljivo, idemo, step, korak. Izađemo iz logora, niko ništa.
I polako niz cestu Prijedor, Banja Luka, pošto je Keratar gore bio, malo izdvojen van grada i mi sad idemo polako, dolazimo do grada, polako kroz grad. I sad se već počinje onaj tamo, onaj vamo, svaki ide svoje kući. I onda je kao da ja odem i da potpišem, da se ja odričem svega svoga što imam, kuću, zemlju, sve što imamo, da se ja odričem toga svega u korist Srpske republike, države te Srpske vojske, ne znam ni ja u čije ime se odričem toga, da bi on izašao iz Trnopolja iz logora. I ja sam to potpisala, on nije dao da potpišem. I njegov brat je meni rekao potpiši, reci da sam ti ja rekao. I ja odem i potpišem tu potvrdu, odnesem u Trnopolje i puste ga kuće. On dođe kući, ali on kaže da je to za njega bilo 1000 puta gore što je došao kući nekad je bio u logoru. Fajko kad se vratio iz logora, on kaže da je njemu to, da mu je toliko bilo teško u logoru i takve se stvari događale da to ne može se ni ispričat. Ali kad je došao kući, da mu je to bio još veći logor. Da je to bio još veći strah i još veći i ne znaš kućiš. Svaki dan biti kod kuće u tom momentu, ja sam shvatio da nije prednost, da je mana. Čak sam, Bože, nekad pomišljao, pa bolje je bilo da sam ostao u logoru. Bar sam u logoru okružen sa 3-4 hiljade ljudi, pa imaš neku mogućnost da se i sakriješ. A ovdje si sam, ovdje svak zna gdje si. Prijedor kada spominjemo i kada govorimo o logoru, me kaže u Prijedoru si bio logor. Prijedorska opština je bila jedan veliki logor. Ne samo Trnopolje, Keratar, Omarska, sav Prijedor, opština Prijedor, Kozarac, sve je to bio jedan ogroman logor. Da li si ti u Omarskoj i tamo te neko hoće da ubije i izvedete iz onog logora ili u Prijedor dođete kući, zna gdje si, ti nemaš gdje pobjeći. To je jednostavno grad logor. Dala mi je jedna žena kuću, pa sam u njeznoj kući stanovao. A ovi su me svi istarali. One koje sam ja hranio, razumiješ ti, i čuvao, držao, zapošljavao, nema šta nisam, svi su me isćerali iz kuće. Još uvijek oko naših kuća su bili položaji vojske i još uvijek jer se oni bojali od kontranapada sa lijeve obale gdje su ovi što su napali na Prijedor pobjeg, jer uvijek se bojali da će on ponovo vratiti se. Znači tu su bili rovovi napraviti za naših kuća, neki položaji, mitraljezi, tenkovi stoje. I tako da su nama rekli da mi ne možemo tu ostati, tako da smo mi prešli. Kad sam se vraćala kući, nema nikoga, samo idu tenkovi. Samo tenkovi vojske. Ja sam se vratila kući i kad sam došla vidim kuća je otvorena, sve je pokupito, ništa nema. U kući ja sam onda uzela djecu i dole odem kod tetke Esme. Međutim, u međuvremenu je došla moja komšinica, 2 kuće od moje, imala je maramu zavijenu i ona zaplaka i kaže mene su silovali. Ja mislim da sam tad pukla skroz kad sam to vidjela. Sam vidjela šta se radi. Kad smo išli kraj pijace na Pečanima, još se uvijek vidjeli tragovi krvi. Tu su pobijeni Albanci koji su živjeli u Prijedoru, imali su svoj slastičan tamo u centru grada, bilo je njih 3 brata i bila su još 2 neka mladića, sad jedan neko bio od familije, to njih svi 5 tu pobijeno. I još se tad ja i brat smo vidjeli tu krv i kosu i to kako su i tu. A kada smo mi potjerani u logor, kada su nas vodili sa tog zbirnog mjesta do autobusa kod Doma zdravlja, mi smo tad prolazili i vidjeli te. Čak smo morali preko njih prekoračivati ti mrtvi ljudi što su bili tuda pobacani. Bio sam većinom u toj kući u Prijedoru.
Većinom sam tude bio, razumije. Nisam išao nikuda, kad trebam otići, ode. I onda je on dolazio svaki drugi, treći dan dođe kod tetke Esme i ona njemu mlijeka i toga što stavi i Jednom ja kod Nerine kuće sjedim. Uzmeđu ovako sjedim. I naiđe patrola milicajska, milicija. I dođe jedan meni i pita me odakle sam ja. A ja moram reći da sam iz Kozaca, a samo reci da si iz Kozaca, gotovo je. I mene ispitiva, i tako to razumijem. I on bi mene tuda ubio me, znači. Nailezi patrola, druga. I naišao je jedan, on je bio Srbin, koji je radio sa njim u firmi. Građevinski tehničar u toj patroli. I nailezi ta patrola, kaže, gdje si ti Mustafa, kako on meni viče. On je znao šta će se desiti i on je sa njim krenuo i pričao sa njim. I onda taj milicajac oda od mene. A da on nije naišao, ubi. Bajih mi je to u sjećanju. Svaki dan biti u Prijedoru, to je bilo katastrofalno. Prodavnice sve bile zatvorene. Mislim, ono što je bilo namirnica, to je sve rasprodano. Znači, ništa, apsolutno nije se moglo ni kupiti, niti. Već je počela se javljati glad kod ljudi. Ljudi koji su živjeli onako, naročito u stanovima i koji nisu imali neke zalihe, šta ja znam, nisu imali svoje bašte, nisu imali svoje proizvode. Već se pojavljivalo da su ljudi počeli gladovati, da se maltene išlo od komšije do komšije pa dijelio obrok. Struje nije bilo, sve što je bilo pod zamrzivačima je pokvarilo se, smrdilo je na sve strane, pokvareno meso, pokvareni proizvod. I jednostavno, ti si spao na tu poziciju da ti ako imaš krompira kod kuće ili šta ja znam, ako imaš brašna, to da od toga preživljavaš. A na to sve ta psihoza i likvidacije po Prijedoru su bile su svaki dan nesnošljive. Što policija, što vojska, što grupe razne, naoružane, bande, individualci, to je samo hodalo i čapalo ko je koga poznavao i likvidiralo i ubijalo ljude. Dan po dan vidiš samo navečer čuješ nestaje ovaj, nestao onaj, ubijen ovaj, ubijen onaj. Vijesti iz logora dolaze užasne, ljudi se masovno ubijaju. Dolaze stranci, dolaze svak, razumiješ ti. Samo me pretresu, oduzmu mu cigara, oduzmem sve, pare, sve otme od mene. Nogom taošem u ulici, hajde. Došao je jedan Željko iz Banja Luke, uselio je u jednu muslimansku kuću u mom komšiluku. I on dođe jedan dan i kaže meni da on hoće sve što ja imam od zlata, da ja razmislim da dam to zlato njemu, da on može kupiti fajki cigara. Ja sam njemu rekla, nemoj mi dolaziti po noći i nemoj, evo ti sve što imam, ja sam uzela i dala mu sve. Evo ti, i uđi, uzmi šta hoćeš, ali nemoj dolaziti zbog djece po noći. Većinom sam samim Stojanom se družio, Mihićem. Bila je kuća gdje sam ja stanovao, njegova kuća, jedna do druge, znači. On ima šljiva 20 metara, kad sam ne zna ispjeći raki. Ne znam. Znam ja, rekao, hajde ti, i ja mu ispećem raki, sve. On je opasan bio Srbin. Opasan bio. On je, kaj Bože, sačuvaj, bio opasan u Prijedoru. A za mene je bio dobar. Otkucavo, nije smio nikao. Rekao je odmah, ubio te. U tom gradu nije bio, nijedan musliman nije bio siguran. Njegov život nije vrijedio ništa. Jednostavno, mogao te ubiti ko je htio i kad je htio bez ikakve odgovornosti prema bilo kome.
ujutru ne znaš ili ćeš biti pečen ili ćeš biti zahlavan. O to dvoje, jedna te čeka. Ja se sjećam u Omorskoj još dok sam bio. Kada momak jede u trpezariji i ovaj mu Srbin kaže, molim te, prijatno. A on kaže njemu, haj bujrum. Ma kome ti kažeš bujrum? Izvede ga i ubije ga zbog riječi bujrum. Ja sam imao veliku kravu, simentalku, razumiješ. Simentalka se zvala velika krava. I ona je davala 25 litara mlijeka dnevno. A šarenka je bila ime. A šarenka je bila. Tolika je ta krava. 25 litara mlijeka. I to mlijeko, razumiješ ti, u mene punac živi u Prijedoru, oni, njemu mlijeko i Neri mlijeko. Nere ima 2 djece, morali su biti. I jednoć mi pošli, razumiješ ti, i sa Urija u Neri u Raškovac. I jedan ide sa mnom. I ona ide i žena. I čovjek kaže, u mene žena, naša je krava tuda i tuda. Kako ti znaš da je naša krava? Kaj znam, kad brsti, kad digne glavu, kad znam kako diže glavu. Mi neš kad on ugrebe, razumiješ, nju na pasi. A Adnan, razumiješ, gdje si šarenka, odre, ja krava viknu, pa potoče za nama. Rekao, šta je, ne smijem ja reći, ubit će me za volat. Da mora. I on uze i odvede, više nisam ni vidio, morao je zahvatiti. Jedan Brane Dejanović, on je mesar u Prijedoru, on je kao nas pomagao. Kao on je, eto, nas pomagao, vodio je Fajku kod sebe, Fajko je radio, kod njega bio na radnoj obavezi. On je morao svaki dan ići na tu njegovu farmu, štaleđe, imao te krave i je klao i za vojsku. Da bi on rekao Fajki, nemoj da bi ukrali šta, ako ti treba mesa, dođi u mesnicu, ja ću ti dati. Brane mesar, on je svaka 2 dana, 3 meni poslao meso, šta će jesti. Došao je početak avgusta, raspuštanje logora, ljudi izlaze iz logora. Kraj avgusta odvezene su raspušta se logor Kereten. I čujem ja sad ljudi šta se dešavalo i sve to. Jedno jutro sam ja ustao, kako sam prevozio kod matere preko dvorišta, roditelji su imali kuću odmah do mene u dvorištu, vidim čovjek ide tačkama, komšija. I ja ga zovem gdje si ti, kaže, odoh ja iz Tukova, ima konvoj za travnik. Ja sam se samo vratio nazad, ušao u kuću i rekao, Zumreta, ide konvoj za travnik, idemo. 16. oktobra otkriva nas Crveni križ, transportiran je sa 32 ili 35 autobusa u Karlovac, Hrvatsku, 1560 i još nešto logoraša. Teško je bilo, i danas dan je teško. I danas je teško. I danas postoji strah, kad se ode postoji strah. I danas. Kad smo završili svoju kuću i kad smo počeli spavati u svojoj kući u Prijedoru, u Raškovcu, Fajko ne spava. Odemo u Kozarac u mog oca kuću, Fajko spava, a mene strah u Kozarcu. A odemo u Raškovac, Fajko ne spava. Ja njega pitam, jel se ti bojiš? On kaže da se ne boji. I ja pričam pred svojim komšijama da se Fajko ne spava, da izgleda da se boji, a on se ljuti na mene što ja to pričam. I onda su te komšije počeli pričati kako su se oni tako osjećali kad su počeli spavati u svojim kućama i to. Ja kažem, njemu to je Fajko normalno, šta smo preživjeli, kroz što smo prošli, da se bojimo, da nas je strah. Ja svaki put kad pogledam na ovaj prozor iz svoje sobe, ja vidim Mumina kako trči odozdo i viče, komšije, pomozite. A 1 sat noć, nemam pojma, snijeg, dovde. I sad znaš kako zimi, kad je snijeg, sve se vidi ko po danu. I ja sam otvorila vrata,
a on trči prema našoj kući, viče pomozite, i za njega trče oni s puškama, a on cijelu noć bori se sa njima i brani svoju kuću sa vilama, a žena mu na tavanu gore bolesna, nepokretna, i on sada ne zbog sebe, on brani zbog nje, šta će s njom biti. I onda su najzad nakon par mjeseci zapalili tu kuću na Bajram, njihovu tu kuću su zapalili i ono gledamo cijelu noć iz svoje kuće, gledamo kako njegova kuća gori, a ne znamo šta je sa njima, da li su izgorili, da li su ih pobili, da li su živi, da li su, nismo znali šta je s njima. Mislim, to su takve strahote, to je toliko kad ti počne zvati u 12, u 1 sat noći, neko zove za pomoć, a ti mu ne možeš, niti u mogućnosti da mu pomogneš. Nisu mogućnosti. Niko ni na kog se nije mogo ljutiti, jer niko nije bio mogućnost da ikom pomogne. Niko. To je bila straha. Znali su ljudi, imaju kravu, pa ujutru ustane da pomuze kravu, a ona krava zaklana, samo glava ostala, odnijelo meso. Kako sam ja to podnio, kako sam ostao živ, ja uopšte to ne mogu ispričati. Sad imam sve, za sat vremena nemam ništa. Sve uništeno, propalo. Ne smijem reći da je moje. Ja sam imao u komšiluku 2 dobra prijatelja. Bračić i Irkića. Nijenu i Fahru. Mi smo podrasli zajedno, išli smo u školu zajedno, momkovali smo zajedno, bili smo, obilazili smo se, malo smo i prijatelji i šta ja znam sad. Oni su obojica ubijeni. 31. Oni su ubijeni, onda dovedeni su u kuće Došina i pobijeni. Ni dan danas oni nisu nađeni. Zna neko. A zna neko je to uradio. Neko je pobio te momke. I neko je te momke zakopao. I tako 1000 puta. I niko ni dan danas ne izađe i ne kaže, evo, ovdje su. Da se ona majka Hasnija, da i ona smiri se, da nađe ta svoja 2 sina i da onaj Muris, što ne pamti oca, Fahrudina, da ukopa svog babu pa da zna gdje mu je kabor, pa da ode svog babi na kabor da mu prouči Fatihu. 1000 ljudi, preko 1000 ljudi još nije nađeno. A zna, ljudi koji su Garet po Prijedoru činili, 1992. Niko nije umro prirodnom smrću. Svi su ti ljudi ubijeni. Svi su ti ljudi zakopani. I niko, ni dan danas, 20, znači i 8-9 godina poslije rata, ne kaže, pa eto, tu je. Ljudi su u Tomašci, 200 metara od masovne grobnice živjeli. Nikada nisu rekli, 25 godina nisu rekli, pa ovdje su ti ljudi pokopani. Zašto ta mržnja i dan danas u tim ljudima postoji? Sve je uništeno, sve. Što su to radili, to ja ne znam. Od čega su to radili, mi to ne znam. Tolike godine su prošle da se ništa promijenilo nije. Samo se ne puca i nema logora. Samo se ne puca i nema logora. Sve isto. Šta će biti logor kad sad svi u logoru? Pola moje familije pobijene. Ubijen mi je sin, ubijen mi je bratić, ubijen mi je 2 stričevića, razumiješ ti, 3, 4, 5, 6 stričevića pobijene. Sve pobijeno. Ja kad sam bio u Sanskom mostu, ošao odavde, u Sanski most 2000. godine.
I ja to tražim, ganjam, ne znam ni ja, gdje je on, šta je sa njim, ne čujem čitav rad za njega. I predsjedniku suda kaže jedan, ovaj čovjek što god bude tražio morate mu dati. Njegov je sin najveći borac bio u Kozarcu. Šta je bio kom je kriv? Nermin Forć. To je jedno bezazleno mladić, pun života. Bio momak da ga se oči nisu mogle nagledati. Ja sam uvijek govorio, rođak, pa ti si isti John Travolta, s plavim očima, crnom kosom. Bio zgodan, lijep, markantan. Građevinski tehničar po struci. Uvijek nasmijan, uvijek. Taj momak nikada u životu mrava zgazio nije. Non stop se vraćam u to. Non stop. Pogotovo najčešće se vraćam kad su mi javili da je pronađen taj autobus što je otišao na razmjenu kod onog Fikreta Avdića. Pa nisu i razmijenili, pa su i vraćali, pa šta su radili, glavno su mi pobili. Tu 52, tu su bile 2 žene. I kad je meni Kelima javila da je pronađen autobus gdje imaju 2 žene, ja sam odmah kupila kartu, to je bilo odmah poslije rata. I otišla sam tamo, otišla sam za Sarajevo i tamo sam dala krv. I sa mnom je otud iz Sarajeva došao jedan doktor koji je radio na tom iskopavanju i tim kostima i tome jedan, on je bio iz Banja Luke, na njegovo ime je Nermin Sarajlić. Ja. Nermin Sarajlić, on mi je puno pomogao. I došao je sa mnom u Sanski most gdje su bili ti mrtvi, gdje su ležali. Svi su bili u vrećama, kosti, znaš, pa poredane ovako ko u neki stelaž. A taj autobus, njih 52 je bilo sastavljene kosti i ovako ležali su na nekim vrećama te kosti. I ja kad sam ušla tu, ja nikad neću zaboraviti taj miris koji sam osjetila kad sam ušla tu. I ja kad sam ušla, njih 52 ovako leže u nekoliko redova i između je ovako put. Ja sam automatski otišla ovako do jednog tu kostura i stala. Mene je odmah nešto vuklo tu kod tog kostura. Ja sam non stop i on mene, taj doktor, pita je li on imao da je lomio nogu, da je ruku, da je ovo, da je ono. Nije ništa. Mislim, ne može. I on mene pita, ja non stop prevrćem i zube. Tu su i zubi, tu i sve, i gledam ali pitao mene, jesi li ti sigurna da je to on? Ja kažem, nisam, mene je samo nešto tu. Međutim, to nije bilo to tijelo, kad sam dobila rezultate. To nije bilo to tijelo, nego je bilo na drugu stranu tijelo. Sad ovdje je ovaj ležao, tu je to, a on je bio ovdje, na ovu stranu. Bio. Samo za broj, kad sam dobila rezultate koje je on. I onda je ono ukupan, to su bili prvi šehidi koji su ukupani onda u Kamčani. Da su ukupani, pa je pisalo ono NN, nepoznat. Nije se znalo ime. I onda kad sam ja dobila rezultate, jer oni nisu mogli na osnovu mojih rezultata krvi dati tačno, trebalo je neko od roditelja, a u međuvremenu je moja mama umrla, tako da ona nije mogla, jedino je ostao otac da dadne, a on se jako tome opirao. On je uvijek mislio da je on živ. I onda sam ja njemu rekla, pa 12 godina je prošlo. Da je živ, odnekle mi se javio, dadni krv, pa ako ništa naće neko svoga drugoga, viće da nije on to. I onda kad je on dao krv, onda smo dobili rezultate.
i pod kojim je brojem i gdje je ukopan, onda je tata otišao i nišani su već tu bili, oni su njima stavili već te nišane i onda je otišao i stavio, onda upisalo se njegovo ime i kad je rođen i to tad. Tad smo mi svi osjetili neko smirenje. Znaš, jer dosad si se nado si se uzaludi kad čuješ pronađena onde grobnica, nađena onde. Onda ti sve strah te iščekuješ, ali nije on na toj strani bio, nije on tu otišao, nije, Fajko to bolje zna kako je on, jer Fajko je bio u omorskoj logori i on je bio u omorskoj logori sa Fajkom. I kad su i poveli, Fajko je njemu dao jaknu jednu da ima da obuče. Ja sam tu jaknu našla, ali nije bila sa njim, to je bilo mimo tijela. Mimo tijela je bilo stvari koje su nađene uz te. Ja sam tu jaknu našla, ali ne znam koje je tijelo. I tako da smo osjetili svi neko smirenje i znamo da ga nema i neće se vratiti, ali bar je miran, je tu, znamo da je tu, nije negdje pod zemljom gdje se ne zna ni gdje ni šta je. I mnogi nisu svoje našli, nikada i pomrli su nisi nikad našli. Nikad. Puno je majki u Prijedoru i oko Prijedora, u Kozarci i oko Kozarca. Ja znam za porodicu Garibovića i stradanje svih njihove djece. Znam za porodicu Hegića i Sredinca, gdje je otac i 4 sina ubijeni. I mnogo porodica koje možda i ja ne znam i to, gdje su porodice zatirane. I kada se broji mrtvi u Prijedoru i šta ja znam reportiraju, vjerujte da ima porodica gdje se nema, gdje je zatrato sve, gdje nema ko prijaviti nestanak čovjeka. Da ima dosta neidentifikovanih tijela zato što jednostavno su porodice kompletno istrebljene i nema niko da dođe više od te porodice da da analizu DNK, da se uporedi, da se identifikuje taj mate. Nikad nam se ne ponovilo, nikad ne zaboraviti, ne mrziti, ali ne zaboraviti. Ne bi poželjeli nikome tu mržnju da doživi. Koliko su nas Srbi mrzili i koliko su nas Srbi ubili. Poželjeli bi da niko više na ovom svijetu ne doživi te strahote i to poniženje. Moja poruka svim ljudima, ko ovo kad bude vidio i gledao i to, ne govorim ovo da mrzite ljude. Svagdje ljude, ja i dan danas dijelim samo na dvije vrste, na ljude i neljude. A ne nikako drugačije da ih dijelim. Ali neka svak se zamisli nad svojim djelom. I nemojte zaboraviti ovo što se desilo u Prijedoru.